Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Hintay basa ti Proverbio 11, versikulo 8. Noon nalintig ka, masalakniban ka itiriribok. Nga magdiso or tiriribok iti dakas a tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno kandiyan. Mama, kasapulak ti kwarta. Mabalin ka di apautangan da? O sige, ibagak ka ni manang mo, Maria. Kayat na nga ta? Day talang ti jakap mo. Diyak ngamin amo no niya ti pagsaksakitan tinakam ni Manang Maria kanya. Ay, amumatan ni manang mo. Idi pa'y ngagpatpatulong akin kwa na. Ngam di na kayat atulungan. Pasensya amon ti kabsat mo, anak ko. Ngam madamdamag kumat ngamin atultulungan na dagiti gagayam na, mama. Anya di imbagayo, mama? Kunag, imay ni ading mo atche dito balay. Anya manan ti imay na imbaga kada kayo? Kwarta manan? Utangan na kano, bayadan nanto. Ay na, saan nyo nga ikan? Hanggang kaasimat ti ading mo. Amumat ababasit pa'y dagiti anak na. Uray pa'y, nakapagdesisyon akon mama. Diyak kayat nga ikan dagiti kakabsat ko dita Pilipinas. Ngamin, mairwam da. Kantap no agtrabaho damat. Bayadak mo't laang diyot utangak akwarta ni Manang Maria, mama. Talaga laang nga kasapulan mi. Ay, day tamot ti imbagak ka ni manang mo. Ngam talaga adi na kayat. Anyamot ni Manangan. An-anuan na nga'y tinagado akwarta na iti bangko. Nakabangko amin dagit ipaw-pawit na, anak ko. Di na kami lakaasyan mo't to nakakabsat ng agrigrigat dito eh. Oh, Sana bale, mama. Umutang aklaangan iti lending. Ano sakon, uray dakkel ti interes na. Uy, nakasarita mo ni Maria? Ay na, kasanungay ama kasarita. Kat madama ti turda kadagiti gagayam na ijay Amerika. Ay, ganun. Likes na kaya nga ag-invest iti negosyo ta? Amom, nalakalaang matakasarsarita ni Maria. Kayat na dayjay. Sa bagay, Kat no aglaplapusanan iti kwarta dayjay agayam ta. Ken, awan tigas gastusan na kunam. Oh, anya, pinautangan na ka ni Maria. Saan nga rod, manong? Ay, unay matdaytan. Di na kano kaya takisayan di kwarta na iti bangko. Anya asaan na akayat akisayan. Katnoad naman ang ginatang na adaga. Anya? Dagiti gagayam nati tinalak na amang proseso iti papeles. Ni, apay nga akasta. Kat ada tayo pa'y mo't akakabsat na. Ay, dayta nga ron ti pagsiddaawak. Uray ni mama. Sa bali mo ton a tao ti mas asikaso kan ko na. Ni, asino ngay? Gagayam ka no ni Manang Maria. No kasta, suswilduan na dagita? Katuan amano. Asikasuan damot ayan no awan swelduda. Kat di damot kapkapin ano. Friend, nasaya at mata maka-video call kan. Siyempre kumustaan kayo dito ang gagayam ko? Ay na, di na kami pakadanagan dito eh. Nikit dinanang mo ti panunutam. Oh, tapay. Ay, saan mo't gayam ngas asikaswan dagiti kakabsat mo? Data nga ron ti pagsaksakitan tinakam ko, friend. Isu nga uray busy ak. Siya kun ti mapanmangkita kan kwa na ijabalayo. Sige man nga ron. Basta ag-invest ka iti negosyo mi kan ni Lloydie. Aywan anya. Wan, di ka madanagan. Agsublimot lakan ka dagiti i-invest mo. Doble pay. Talaga? Wan, isungarod nga ag-invest kan, tapno adda pa kakit-kitaam iti pagbambanugam dita.
Sige man nga rod, friend. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Lloydie. Basta saan nyo abay-bayan ni mama? Diyak namin agtalag kadagiti kakabsat ko. Gaputak kwartak laang ti kayat da. One friend, di ka madanagan. Asikasuan mi anaimbag ti inayo. Ay, naglawagayam dahil ti balay ni Maria. Ngayon parabid na. Katuan, nilang amin mamana ti agigyan ditoy. Ta saan na kano akayat nga agyan dagiti kakabsat na. Ay, nagmaya ti agtugaw dito'y sofa. Ay na. Ay, Ni mama ni Maria. Uy, ingka asikasuanan sika Sika ti binagaan ni Maria. Sumurot-surot ka pa lang amin ditoy. Ngamday talagaya manglukat iti ref dati aramidam. Kat, nagano ti makan. Ingka damagan no anya ti marikirik nana. Tapnadan tumat ipadamagtakan ni Maria. Aywan. O sige, picture na kami I-send mo tumatan ka ni Maria. Wan, ingka na. Tapno pauitan na tamanan iti kwarta ni Maria. Oy, nakita mo no kasano ngay nasikaso mininanang mo. Wan nga rod. Ay na, uray akla makalwa. Talaga concern kayo kin ni mama. Amamat nga oray saan mi nga ina ni nanang mo. Kiti pagpagapumikan ka, friend. Di mi baybayan. Agyaman ang kada kayo Kasano nga di investment mo? Ha? Ay, wan gayam. O sige, ag-invest kada kayo. Wen mayat da ito Mabit adumakal ti kwarta. O sige nga rod, friend. O sige. Anak ko, agyanak lako man, dito balayo. Panawan nyo nga minin adya dakkel abalay nga impaaramid ni Manang Maria. Taditoy kayon nga agyan. Agungat ni manang mo, no awan tao iti balay na. Di na kami matkayat nga agyan ijay. Ah, Awan kadkadwayo ijay, mama. adda mapan ijay. Ibabaon ni manang mo. Baybayadan na kanuida. Tapno mapandak bisitaan. Anya? Hanggang awan mo ti aramiden da. Mas talken na pay dagita at tao, ngabda kami akakabsat na. Apay akasta ni Manang. Kagurgura na kami mutuna yun. Gapo ka dita marigrigat kami akakabsat na. Oh, Di ka madanagan, mama. Saan da ka abaybayan? Nagdakkal nga agpayso daytoy balay ni Maria. Kompleto pay dagiti appliances ko Manong. Ay, nasken akanayon a malinisan. Isungarod ti ko na ni mama. Ken tapno adakad kadwa na ditoy. Ala. Siyak ti aglinis ditoy baba. Si kamot ijay nga to. Sige, Manong. Ang aguray ka. Inakpay biit kitaan ni mama. Awagan mo ni Maria. Taapay. Ibagam anapan nakibyang dagiti kakabsat na ijibalay na. Ha? Napanda ijay? Yes! Imbaga ti chismo sa akarubad da. Anya? Ibagam, tapno ang tanan dagiti kakabsat na. Kaya tapno di da mapapanijay. Ay, wan. Ang mga binagkat da pa yung tidakkel at TV ijay. Ay! No! Planok na di adawatan. Jay mat nangina alami saan ti planok ayawid. Hello, friend. Hello, friend. Agyaman ak iti panangibagam. Amap-mapandag iti kakabsat ko iti balay ko. Imbagak lang aruden kadakwada. Ajak kayat amap-mapanda ijay. One friend. Saan ko adadadaulan dagiti kakabsat mo Ay na, amok. Amok nga isakit da, friend. Talaga mat. Talagang awan pa nagtalak ko kadagita at tao. Isungarod abagaam ni mamayo.
Ibagam, asaan amak mapandagiti kakabsat mo ijay. Ngamin, ibusan da dagiti aplayan ses mo ijay. One friend, di ka madanagan. Tatalagang ungtak ni mama. Di na dengdenggan ti bagbagakan ko, anak. Sige, friend. Imawag ni Maria kan ni Mama. Katagong ungot. Apay ka no, Manong. Jay napanta naglinis ijay balay na ah. Anya? Dagiti laang kanu gagayem na timapan ijay balay na. Bayang man laangan. Napantamot laang nagdalos, agungot pay. Ay, sobramot dayjay a Maria. Saan tan apakibiyangan di balay na, Manong? Kasanon ni Mama. Awan ti kadwa na ijay. Di alaon tan ni Mama. Saan ang mabalin ang maibating agmay-maysa ni Mama Ijay? Halo, iha. Mama, saan amabalin ang pumanaw kayo di tabalay ko? Hanggang jak kaya, ti agmay-may sa ditoy. Umay mo't dagiti gagayam ko di na. Umay da ka bisbisitaan. Igat-gatangan da ka pa'y iti agas mo. Asino tinag ko na? Dagiti gagayam ko. Anak ko, apay nga agtalek kalaunay kadakwada. Gaputaam mo asaan dak alupuan, Mama. Ibagakken ka. Manon alawas asaan ang nagparparang dagijay agagayem mo. Anya? Kat jay agas nga ibagbagam. Pulos adidak inggatangan iti agas. Anya? Ken awanen titivim dito'y balay. Panagkunak, binagkatdan. Sino tinangala? Apay adi mo damagan ka nagiti ibagbagam agagayem mo. Saan apod no dahi tangay bagbagayo, Mama? Ken tinangina alamisaan mo. Nakitak ngayon luganda. Agam awan tinaramidak. Anya? Dahi tatipod no, anak ko. Dagiti gagayem mo apagtaltal kam. Isuda timanggung gundaway kan ka. Kasano daytan? Damdamagan ni Maria di kwarta nga ini-invest na. Ay, di mo susumbatan. Surutan ti imbaga. Umadayuta iti daytoy a lugar. Naalata mo tanti kay kayat ta? Sa dino nga iti papananta. Aglamanta! Nataltal na ti panunot mo ditoy, Mama. Uray basit lang to'y balay mi. An-anusan yon, Mama. Talaga akay kayat ko ditoy, anak ko. Sigurado nga awagan na kayo ni Manang Maria. Kat pagsublyan na kayo di balay na, tawan ti agyan ijay. Jak kayat ti agmay-may sa. Kayat ko akaden na kayo. Kan iti dayta nga idadyo, Mama. Saan amabalin nga agmay-maysa kayo? Bayan nyo, tainton umawag ni Manang, ipalawag ko kankwana dayta. Ayon gayam. Ayan nga tandag iti gagayem na. Mama, basaan nyo dayto yung news. Anya ka di ti ibagbagaday ta news. Dagiti gagayam ni Manang Maria, dagito'y natiliw. Anya, Adugayam man dagiti linukloko da. Saan lang ang Manang Maria? kasta ka di. Makita yo? Dagiti pinagtalkan ni Manang Maria, isudan dagiti natiliw. Wen nga rod, anak ko. Masapul amamuan dayta ni manang yo. Ibagayo kan kuana. Kat no saan pala ang amamati. Ipakita yon daytaan news, Mama. Hello? Hello, Mama. Juan, nadamag ko dahil na. Idi pa'y laeng. Narik na kun asaan anasaya at dagijay agagayem mo. Di pagsakitan unay tinagam ko. Intaray dati kwarta, Mama. Anya, Kunak no napudno da agagayam. Saan matgayam? Agbabawi ang kanagtalag kadakwada. anak ko. Nabayag nga inalilaw da, Mama.
Wen nga rod, anak ko. Adda ak gayam dito balay dagiti kakabsat mo, anak ko. Tadyak kayat nga agmay-maysay di balay mo. Mama, Amok akaguranak. Agam panagriknak kat nataltalgedak iti sidong dagiti kakabsat mo. maawatan kayo, Mama. Saan kayo ang makaduan? Uray ka sa nutayat ko. Di ka madanagahan. Tada mo trabaho ni manong mo. Ni matading mo atye. Ada mo tan negosyo na. Mama, Saan ka di akas tati kayat mo? Ti agporsigida. Iso akas tati inaramid da. Kan kastamat ti imbagak nga aramidan da. Tapno saan da unay nga agdependar ken ka. Anak ko, agawid ka nun ni manang yo. Apay, Mama, nauma ka din nga agpapabak ng iji Amerika. Umay na kayo kano kasarita. Kat kidawan na titulong yo. Para iti anya, mama. Kunak man no adda dagiti gagayem na atumulong ken kuana. Asino kumapay nga minti sa bali anas ken apagtalkan na, no saan ada tayo akapamilya na. Nakaamirisan ti kabsat yo. Nakasagana kami atumulong ken kuana, mama. Agtalaklaan kada kami akakabsat na. Una yung tikas to yan nagbanagan ta. Nagmadimot nga minti nararamit ta. Saan ka man nga agsangit akasta? Nagayatan ba't daytoy? Basol mo da ito ay. Wawanin dagiti gagayam ko. Nagtala ka man. Apaisak ti pabasulam. Nadadaalan ti panagtalak na kanya. Basok ko la aminan. Ay, jak lagit di kayat ti may balod. Sino kumamit ti kayat na ti pagbaludan. Kasano nga ron ang makarwarta dito eh. Jak amo ah. Imbagam idi. Nga anyaman na mapasamak, dinakbaybayan. Agam, payakas to yung matan. Masintensyaan tan, kat maibalot tan. Ditay agaramid iti kinadakas, tadayta ti mangisagmak kada tayo. Kadagiti agkakabsat, nasken laeng agtitinulong kayo, saan anasayaat ti managim bubukod. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.